Mbaye ikaze kuri mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe ndetse nanabifuriza kugira intangiriro nziza z'icyumweru kuri mwege mwahisemo kugenda mubana natwe mu maguru ya buri munsi tuba twagiye tubategurira. Hanyuma rero reka mbashishikarize gukomeza kubana natwe no mu yandi makuru turimo turagenda dutegura 5 kuri 5. Hanyuma rero bakora kuri subscribe mukomeze kuyikora ndetse n'abanyeganyeza akazogera kugira ngo mujye mu abambere mu kuba mwabona inkuru zacu 5 kuri 5 rero mu buryo bweruye. Reka rero turebera mu byinshi bitandukanye cyane cyane ku gihugu cy'u Rwanda, aho rero umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba akaba ari Ambasaderi Ruvuzeko mu magambo ye rero akaba yatangaje ko inama baherutse kugirira i Kampala akavuga ko rero ariyo ya nyuma ku ruhande rero rw'u Rwanda n'igihugu cya Uganda. Ngira ngo rero n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Ruvuzeko Uganda akaba akuriye intumwa z'u Rwanda zahuraga n'iza Uganda, yavuze ko inama ya nyuma ari iyo ngiyo rero baheruka gukorera i Kampala kuwa 4 w'icyumweru gishize. Nyamara rero bari bavuze ko hari ibindi byinshi bazigira hamwe ndetse bakanasuzuma nyuma rero yo gukora raporo bakageza imyanzuro y'ibyavuye muri iyo nama ku bakuru b'ibihugu. Gusa we kugira uruhande rwe rero aravuga ko iyi nama ariyo ya nyuma. Reka tuze tureba byinshi yatangaje rero ndetse rero nicyo asobanura ku bijyanye n'iyi nama n'uburyo iyi nama ishobora kuba ariyo ya nyuma nk'uko Ambasaderi Ruvuzeko Uganda itangaza. Twihuze cyane rero tudatinze ntabwo ndi bubatindire. Ambasaderi Uganda yavuze ko nyuma y'inama itsinda yarayoboye ryagiyemo ku Kampala ku cyatuma rero umubano w'u Rwanda na Uganda uba mwiza ntacyo rero yagezeho, ndetse ngo yabaye iya nyuma ngo ntayindi rero bazakorera kuri uko cyangwa se bazakora kuko uko bigaragara Uganda yashatse kuruhanya. Ambasaderi Uganda avuga ko u Rwanda rwakomeje kwereka Uganda icyo ruvuga ko ari umuzi w'ikibazo, ariko rero aho hakurya mu majyaruguru ngo banga ko byumva, ahubwo rero bagasaba ibimenyetso kandi u Rwanda rwarabitanze. Nyuma rero aherutse kubwira televiziyo y'u Rwanda ko beretse Uganda ibimenyetso by'uko bamwe rero mu bagabye igitero mu Kinigi mu karere ka Musanze bahungiye muri Uganda, ndetse rero ikabacumbikira mu nyubako za CMI twita rero Chieftains of Military Intelligence, ariko rero Uganda igakomeza gusaba ibindi bimenyetso. Nyuma rero ibi byose Ambasaderi Ruvuzeko Uganda yabwiye umuseke ko u Rwanda rutazasubira muri biriya biganiro kuko Uganda ikoresha amananiza. Yagize ati rero inama duheruka kugirira i Kampala niyo ya nyuma, twakoze raporo nk'uko bisanzwe tuzabigeza ku bakuru b'ibihugu byacu. Ibiganiro hagati y'u Rwanda na Uganda rero bikaba byarabaye mu cyumweru gishize, akaba rero byari bya kabiri nyuma y'ibyabereye i Kigali muri 2019. byari rero mu mwanzuro w'amasezerano u Rwanda na Uganda byasinyije cyangwa se byasinyiye muri Angola, buri gihugu kikemeza gushyiraho komisiyo izaganira n'ikindi ishirwa rero cyane cyane kwishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro ba Perezida Yoweri Museveni ndetse na Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame bari bariyemeje i Rwanda. Gusa rero nk'uko bigaragara, ubwo rero Ambasaderi akomeza kugenda bigarukaho, avuga ko rero ikiri mu gihugu cya Uganda ndetse n'icyo Uganda itsembarayeho ari ukurusanya rero ku bijyanye no gushyira mu bikorwa aya masezerano yashyiriweho umukono i Rwanda muri Angola. Mbere y'uko rero bibera i Kampala kuwa 4 gushize byari byarasubitswe rero inshuro zigera ku 2 kubera impamvu buri gihugu cyamenyeshaga ikindi. Ikibazo rero cy'umubano w'u Rwanda na Uganda kikaba ari igisubizo cyacyo cyangwa se igisubizo cyacu gisa nk'ikiri mu biganza bya perezida cyangwa se by'abaperezida bombi nk'uko abenshi bakomeza kugenda babigarukaho. Ngira ngo rero ubwo Ambasaderi Uganda yatangazaga ko iyi nama ariyo ya nyuma, akaba aranabicishije ku rukuta rwe rwa Twitter, aho yavuga ko ndetse akanavuga ko amasaha arenga 7 bamaze rero baganira kuri iki kibazo, abona ko rero nta kintu na kimwe kigeze kivamo, ndetse akanavuga ko rero ayo masaha yose yapfuye ubusa. Avuga ko byinshi bigiye bitandukanye igihugu cya Uganda kirimo kiragenda kirushyanya kandi rero cyakabaye cyicara bakaganira kuri ibyo bibazo byose. Hanyuma rero agaruka ku bijyanye n'abagabye igitero bakica abantu mu Kinigi bahungiye mu nkambi za gisirikare muri Uganda. Uyu nguyu rero Ambasaderi Ruvuzeko Uganda akaba n'umunyamabanga leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ubutwererane n'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, avuga ko rero abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba baherutse kugaba igitero mu karere ka Musanze bakica abaturage bamwe rero ngo muri bo bahungiye mu nkambi za gisirikare za Uganda. Ni igitero cyagabwe mu karere ka Musanze mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10
uyu mwaka rero inzego z'umutekano mu Rwanda zitangaza ko 19 ku ruhande rw'inyeshyamba bakiguyemo, bityo zinica abaturage bo muri aka gace ka Kinigi bagera kuri 14. Mu kiganiro agiranye na RBA kuri iki cyumweru ku itariki 15, Ambasaderi Nduhungirehe yakomoje kuri iki gitero agaragaza ko igihugu cya Uganda nta bushake kigaragaza mu guhagarika umugambi wo gushyigikira imitwe irwanya leta y'u Rwanda. Ambasaderi Nduhungirehe kandi avuga ko iki gitero cyagabwe n'inyeshyamba za Rudurunana bishe abaturage bakoresheje imihoro n'izindi ntwaro gakondo. Bamwe rero muri bo bakaba barishwe, ariko rero ababashije guhunga ngo bahungiye mu nkambi za gisirikare za Uganda. Agize ati rero bamaze gukora ibyo byaha hari benshi bishishwa bafashwe, n'abandi rero barahunga. Abahunze rero bahungira muri Uganda, kandi rero bahungiye Uganda bahungira mu nkambi za gisirikare ahitwa Makenge. Barangije rero babavana aho ngaho babajyana mu cyicaro cy'ikigo cy'iperereza cya gisirikare CMI Imbuya i Kampala. Urumva ko rero Uganda ikomeje ibikorwa byo gucumbikira abanzi b'igihugu cy'u Rwanda, ndetse rero no kubaha amatware yo kuba rero bakambikamo. Yakomeje avuga ko u Rwanda rero rwandikiye Uganda kuwa 14 Ukwakira 2019 bayimenyesha ayo makuru kugira ngo igire icyo iyakora, ariko ngo iragenda iraruca irarumira. Avuga kandi ko mu buhamya bwatanzwe ndetse n'iperereza ryakozwe kuri iki gitero byagaragaye ko cyangwa se cyateguwe na bamwe mu bayobozi ba Uganda. Yagize ati rero mu iperereza twakoze aho ngaho nuko rero muri telefoni zafashwe z'abo barwanyi, ndetse rero no mu buhamya batanze basanze iki gitero cyarateguwe ndetse kikanashyirwa mu bikorwa n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ubutwererane bw'akarere witwa Philomene Mateke. Ibi ngibi rero akaba yarabitangaje nyuma y'inama ya kabiri yahuje abayobozi b'u Rwanda na Uganda hashakwa rero igisubizo ku bibazo ibihugu byombi bifitanye. Inama rero yateraniye i Kampala kuwa 4 kurikira rero yabereye i Kigali ku itariki ya 16 Nzeri 2019 nk'uko byateganywa n'amasezerano y'ubwumvikane, ndetse akaba ari amasezerano yashyizweho umukono i Rwanda muri Angola. Ambasaderi Nduhungirehe akaba ari umwe mu bari bayoboye intumwa z'u Rwanda, avuga ko iyi nama yamaze amasaha agera kuri 7 ndetse ko ntacyo yagezeho. Ati twababwiye rero ko iyi nama igomba kuba iya nyuma, tutakomeza rero guhura kandi nta bushake buhari. Ibibazo rero biri hagati y'u Rwanda na Uganda ntabwo bizakemurwa n'inama nyinshi dukomeza gukora, ahubwo bizakemurwa n'ubushake bwa politike. Muri 2017 rero nibwo umubano w'ibihugu byombi watekuzamo agatotsi. U Rwanda rushinja inzego z'umutekano za Uganda guta rero muri yombi no gukorera ihohoterwa ritandukanye abanyarwanda bakorera rero n'abatuye muri Uganda binyuranye n'amategeko. Rimwe na rimwe rero rukabashinja kuba intasi z'u Rwanda. Uganda nayo rero ikaba ishinja abo banyarwanda kuba intasi zigamije guhungabanya umutekano, mu gihe u Rwanda rushinja icyo gihugu gukorana n'abashaka rero kuruhungabanyiriza umutekano. Ibintu rero byarushijeho kuzamba ubwo bamwe mu banyarwanda rero batangiraga gukorerwa iyicarubozo, bikabaviramo rero kuremara ingingo, bamwe rero bakanirukanwa ku butaka bwa Uganda. Uganda kandi rero u Rwanda rukaba rushinja iki gihugu gukorana no gutera inkunga abarwanyi ba leta rero y'u Rwanda hagamijwe rero kuruhungabanyiriza umutekano. Uganda ishinja u Rwanda gufunga imipaka ihuza ibihugu byombi, ibirori impande zombi zihakana zivuye inyuma. Gusa rero nk'uko iki kibazo cyatangiye ngo mu kwezi kwa 2 nibwo hatangiye kumvikana ikijyanye no gufunga imipaka. Gusa rero bakaba baravuze ko iyi mipaka yafunzwe ku mpamvu zo kuyisana, nk'uko rero byakomeje kugenda bigaragara. nta yindi mpamvu yari ihishe inyuma ifungwa ry'imipaka, nk'uko u Rwanda n'ubutegetsi bwabo bakomeje kugenda bagaragaza rero ifungwa ry'iyi mipaka 5 kuri 5. Reka mbashimire rero mukomeze kugira umunsi mwiza. Ndabashimiye mubane natwe, mukomeze gutanga ibitekerezo makuru yacu buri munsi tuba twagiye tubategurira inkuru zacu n'akagaruka rero kuri buri muntu wari we wese uba wafashe umwanya agakurikirana amakuru yacu 5 kuri 5. Hanyuma rero kanya tugufite n'izindi nkuru tugiye kuza tukugezaho. Kisaba gukora no kuba wakora kuri subscribe ndetse ukaba wananyeganyeza akazogera kugira ngo rero ube uwa mbere mu kuba wabona inkuru zacu. Tujye kurebera hamwe rero ibijyanye n'abarwanyi batandukanye, akaba ari abarwanyi benshi umutwe w'inyeshyamba rero ubu tuvugana bari mu maboko inzego z'umutekano, ndetse bakaba bari no mu maboko y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbahaye ikaze rero nimujye kure mukanya rero n'andi makuru ku buryo burambuye. Mukomeze mukore kuri subscribe ndetse munanyeganyeza akazogera, hanyuma mu ba mbere mu kuba mwabona inkuru zacu 5 kuri
gatanu. Mbifurije rero kugira intangiriro nziza z'icyumweru ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zacu no mu yandi makuru tuba twagiye tugutegura gatanu kuri gatanu. Izindi nkuru nakagaruka mukomeze kugenda mubana natwe rero, mukomeze gukora kuri subscribe ndetse munanyeganyeza akazogera, hanyuma rero muba mbere mu kuba mwabona inkuru zacu gatanu kuri gatanu. Mugire umunsi mwiza rero, nagira ibihe byiza kuri mwege mwese mwabanye natwe, hanyuma rero mukomeze mukore kuri subscribe ni munsi yo video yawe, hanyuma rero numara gukoraho uraza guhita ubona ubutumwa bugufi kubwira ko hari inkuru imaze kugera kuri channel mu gihe tumaze kuzitegura, ukaba wahita uzihera ijisho gatanu kuri gatanu. Bye bye rero, mugire ibihe byiza kuri mwege mwese, inkuru zacu nakagaruka, mukomeze kunogerwa na gahunda zacu. Ndabashimiye kuri mwebwe mwese twabanye.